tumira stagem kuruki no tumira equation pro ya alternative. Of course, kwethirwa no lirwe ni kuwira stagem tumira equation pro nikienda kuthiria fanga hii. Nani muthikiria nkwire urankenda gukunenkera bill kana bandare ya motu jwa Elliot nonto tuko December tuko Christmas hata kama siasa iko mingi wacha hivyo sasa siasa ndio unaleta ongezea utamu wa December nani nkorikani okaire motu jwa Elliot muthikiria mbe na motu jwa self racing kiri bare ya mono bendete kuruga keki nuije mugutumira motu jwa self racing ura keki uma ikiwa bahali yake na nkoroki kwena motu jwa Elliot ekinyazo mandazi Elliot mandazi flour kagita karo kwenda uruga mandazi sasa watinda kuthagika ati kugura mutujo jo kawaida uwetanga gwekira ngambi anga wekire baking anga kura mutujo Elliot jo mandazi gukimaki muthikire na kwithirwa kiruga mandazi yaku na kenda ninge manani kunenkera bandari ya mutu nonto ni December na no mwanka tutho tugikenera kagita gaka ka December ukiruga chapati ukiruga mandazi ukiruga keki na kinyabara ya bareja mutujo ata Elliot ni gusotete nonto ina mitu mithemba ina kwena self raising kwena jo mandazi kwena jo kawaida jo chapati na kwena jo ata makwan muthikiria mpandikire SMS kire 40188 bombere thingatira mawatho na mitaratara ombere namba kana thimu yaku na namba yaku ya kimande na marito jaku jongwa ni jariko nonto computer kwa nani ureka anenkera kire mukondo jo thato nkethro ngekuringira thimu kiuria gakwa nyate kiuria ni very simple ukiruga chapati ndiendo mpeka mutaratara kanini tu kakwithirwa ukiruga chapati na mutujo Elliot si wewe naongelea utaki na Morris wapate unga by the way unajua hata wanaume ndio wanajua kupika chapo sana angalia huko kwa barabara iwe ngoti sema mimi si mwanaume wewe sasa ndio mweshi yare yangu ya kuchoma mweshi good morning habari ya Igoji West tu sawa tutena thina bru na katukenete tu no idharimo bia mbura no kuga mapema ndio best mapema ndio mzuri kwenda mono kuchema iki umweshi ukwereria very good matokethia seko wedi kiorede nakyo mweshi you know mbithire twe atoba ngibethe toba kioria akoria atiri kana kuri antu bakoria actually baruria MCAs bakuthurwa 45 bakuthetera the ward fund babu MCAs nominated shida yenu na mama ni nini ibwega sana Martin bere buruka mbabengethie muthikiria na mutegeri wa Wero TV rukirirwa narua ndibere mugeni na ndi Martin kiuria kiu auria ni gikiega sana na batu inya tutumite rierani nominated MCAs tumite inya tu wondine na aria turi kinya tiga tuthuri no aria tutekirwe kura ndebene but itothijagira process ni kuthurwa na Martin tani nduri ni kiama kia mbasi kiama kia mbasi kana DP kiaina yakuru bange baba ingi sana na Ameru na nibonie ni wega bampe kanya kau ngakaria interest jia kiama na ngakaria interest jia yakuru kwau kala kanya tuwe ni katiba de katiba kwa twikire kethirwa Ameru 45 wants kethoka bathurire a third gutie yakuru baringi nominatwa na nandi nonto Ameru twaringire arume 44 na mwekuru mwe thirikari ete biama na bio kanyaga kujuria sheria wire katibene yetu ya third rule na nikio na ne twanya tutigara kenda twejuria ya third tukagirwa biama bila in that county na ya nande Meru twina kiama kia mbas twina kiama kia UDA twina kiama kinya no peu ni nominate mtu Jubilee PNU kulingana MCA baraba kurukirie beta mbunge so interest yetu iri ara kumenyera kinya twe ala tuthuriri kiambere buru kwena MCAs bathuru na kiama kia DP kana mbasi na top up eu ni athithirwe oni kenda bethwa ndi list ine riku area so interest jeto ni jia gukaria interest ya Meru wonde in fact bati tutu na ward yera ita kwa Meru county yone baturi almost grass ke mwaka wira nonto oni no ndi mawa
na ngeta ekuru bone ba mawa na tukaje na bono tuibon kalitie mbunge rea gutena onte omba gweta county neje ndithia mucemanio ndi MCA wa Kworotwa nonto interest de imbiketiane dia ekuru ne ukari interest dia ekuru na nonto baringe kala bale arume akire ekuru na ara mbunge ekuru na baringe da bagita tairwa nu so ngi yatumire thirikari ona ekuru batari gutigwa nyuma na ki yatumire katiba etukava na etwekira iuga twethwe kwena that in the assembly. So people kwenda kuma kire governor in Zimbabwe nominated MCAs. But nominated MCAs kira tukwenda kuma ni ngavana mbere buna atwegitio. Martin dina chetu na kawira itambe gethai. No kuririkana kinyara rengi ari women lab. Na turumire muno. Na irumibira turumire mwankana arua teka ale akwenye bio sore no tiga ibia kwa mukira. Bati tukwenda gitio kira tubateri kwewa na ketho kwena mtu bateri kwethura kinya agetu supportaga na ketho kuri antu kawira abateri kwata kinya bari bambere agotonya autweka ngavana ibati wekuru no ntu tutwire kuruira ekuru ura bamba gutonya wathanine na we agutonya wathanine na tuli ari na kwigwike tutwire kuruira abateri nya kwamba gutugata tuli bambere bati antu abo kawira gatu atwanda mainire atutegerere na rido litebui ata tukaribisha inya utukaribisha na tikira tukwenda keka wene gitio na tuwe gitio kira tubaterie na MCA baba ringeri kura yande bene inya bona aba gitio kira kiagirite ikio tukuruira nonto immediately tukauga batu tuli nominated na nchoke nkwera ujo Martin immediately dia twatonya mbunge na twatonya ngeti nera county government assembly of Meru we are all equal. We are all MCAs. Gote MCA wa Kworotwa, gote MCA wa kuthurwa na kura. Tugatonya nyombera lights ile inenkere tora thuri na kura na only nominated they are the same. Na tulitita womwe na turatonya nyombera turi gintu kimwe. We are all MCAs. We are working for this county. Nora nande wa wondi era wanu wa wondi na wondi yake wanu wondi na mbati dia tukurukia sheria. Dia tukoda laws jetu jo idatu. Registration, representation na oversight. Tutithagia twinde the 69 of us. Yes. Mweshikwe baba kwagiu kawira na kura muno nonto ni mwekuru ogo wi mwekuru wa Meru nya apart from kwethero MCA. Is it true that gender kwino ego play role kire kwinga toka kawira? Oni ntigwitikania mantu jau karemi nonto mbere kabisa ngukwiro wanda kwira bati oni njamunde mwekuru kinya kethwa ndari kampuni kira ito murungi kawira gutonya ni ndakire kinda ugala ibwega nonto mwekuru yani utonya ri katumu support na kinya kiama gyakwa nikiambirire na nonto bati asiyekubali gushindwa si mushindani eteni butithania ngwena kawira na bumu support na nkwewa that nkwewa kirira kiu itwe ndejire kaneta mwanda mena ndi batari gukana na mwekuru jo kawira mwangaza ngavana wetu tuthugani nyina tukamba gukiria kana gakari bwega Kamiru na uratomba gukuria wathani bwa wekuru bati nandire karimi gutukura kawira ntwi mwekuru kinyani ngabetia imbateri kwirwa nkubetia kawira gitikia nenkeretwe kawira yes ni mwekuru bati kweno bisi wi yankavana there kwena nguge era yo bisi kwa kawira atekaleti gitikia ntwi mwekuru akaleti gitikia ntwi ngavana kwa nito kwenda governance proper governance kumakiri kawira kwa ututi kwenda kumuraitha na rwangi rwa mwekuru twenda kumuraitha na utongeria leadership kwa u kwenda kureta mantu makuga kawira tuli mura nonto ni mwekuru kutio nkone kiro eni wota nonto ketho akawira allegations ijo nda tukuga na kuthithia kakwende kenda turuma twita kama katel ina wekuru bukuma ni jeuno rume kenda atwagira yani gutwika ati gutungania kenda gutwika ati kwenda tukarande tuli county assembly of Meru MCAs tuba atoretera kinye supplementary budget tumukurukiria kana tumwaraini na budget yewe na manifesto yewe ina olume no kapo kwijira mantu ja maingi ja kawira kuthie gutina oja kugwatana na kiurume na kiuka no ketho gatuku kakwena weaknesses yena jo kimukatu kiri wathani
tukuga nijio abateri gutegerwa bwega etekirwe tu ambendi kidogo tuimuka ni rukurutumika karimi but dai kawera mandu ya kuthithia ni beyond kinya mweko rwengwa uria wita mweko ya Secondina nonge akona kawera nako gitatia nako betia uria kuthithia nako betia MC aringirwe kura ojo uria aringirwe kura kai utumane kumwagitio nimbi MC athirukira kiromba kura nturene akiugaga uni bwandura tukankauda 1 2 3 4 5 6 7 na menya bwega tu mbeca itin atinengereta kuthithia mbeca ikari through the county the executive side ile itongeretwe ni gavana na MC kira aromba kawira mwangaza ni twetikania ndo kwina mbeca cia maendeleo na maendeleo makawira tika kwenda kama ura rugone akeja kumathithio ntore ne iriko ichi to MC yaumite kwa MC kira enda kire kawira muno ni nauge atiri ndi wegoji west kire kina kike tiki and development around 4.5 billion imbie keje goji na ontobul badilwe ni reforma ngavana bo baire ndoti munya andikira itu bo na ontobo to abambere the first assembly no ntobo equalization no ntobo kuona no eje ngavana nkoma akabanga kuthithia goji yake agatiga bogeta kana no abanga kuthithia imenti yake atiatiania kana atigembe nona nitona no mwakuthwa kwena fair and distribution ya resources ya Meru. Okay. So mheshimiwa kure antoboba kuwa babwe kwena outside forces sio tindeka MCAs na assembly. Nondo barua the 68 of you plus now speaker 69 minus MCA wana Kiabi. Barua ati kure antu baba butindikite ni kenda bwithira bukithangikia gavana Kawira. Ao twira we uri assembly ukari interest cia kiama. Maybe ne nene bakiama kigie nigo butindika. Aritu. Martin. Yeah. Ngukwira kaumuka thina cietu na Kawira. Gutina onya ngukwira nya kiama giatwirie dini buritenguge na Kawira. Yeah. Nuntu nwe wachinda. Na bahati za kiama kiambaz na timu ile hali yake raitu tuatikiria tugushindwa na sikubali kushindwa si mshida na nde na mama ten kuma that time utaiwe kiraitu inyalite comment kana ugite Kawira ga supportwa kana kwena ndwa no iriku gatika baraba shindanaga no either right to my proxies you never know. Let me tell you if there is any proxy I should be one but I can tell you for sure Martin if I can cite a few mantuja makai ngukwera atire ntikuona aria forces ibu kwejira ome jiumba kwethwa itindikite MCA yet itikutindika Kawira no to me Kawira kira MCA akwenda kiri Kawira ni tukarende bete kanenge nembi MCA jo aikiretwe wondine teoma ina forces ikumira imbi ekogiria Kawira nimbi atomire Kawira no tukaregete na mande akarande bali na MCAs kwatwika na MCAs bakoreka kutwika ni forces but now kuti forces ikuonekania iwanto bagweria gwikira ne anto bagweria gwikenia tu no tutumi ndi umwe wa bara bakuga Kawira na batari kukane na batwi tokamya mbeca cietu cia development igetau ina anto baba ome bakwitira no tutoni ntikona mwanya jwa buru ndiko jwa na buru na ala bagerete kuja ningo tukuga tukwenda utwa manto ya choke nini bakaduri no bejira wele utwatithania na bagwele we utwatithania beja bali na leadership yetu ya assembly but Kawira wira tena kanya ga kuona kinya bakaduri na leo twatwire augira kone kana after a week or so kole na Monday na jokira kaira uga atibona gabete kwariria no ntobareja na maguta ngana bekere bia maguta ibo yone baki anto aroje rwakoria nande Martin de nieto irejeraja Kawira kwigento akwaga ndenewe kiri utongeria nonto bati times ye 69 of us ndina mato tudhukimitwe ndina menyo keja kwethirwa kakwena forces idio endere katuko forces dwe no peo mbas yundi ye independent candidate but the forces were no ko basukuma so there is no force from outside kinyeka da bibilia ndaukeria there is no forces from outside ne bati twingwa
nibwaigirwe twamaniririe Mombasa kawira na turungire Mombasa tuko induction course ejire kogoro bwa twathie no ndakika 30 twetekaniria mantu ja maingi tukariria Meru na twerana ndio tutakwiria makwari na all the 69 of us and leadership yetu twamunenkera twamuna kawira ngo bangania na leadership yetu mantu ja ne turende tubangania county tukamekaria auga tukathiria mantu ja we Meru agwitiria au na ambiririo Mombasa auga atere aguturira ndina au tuthiria ndina tweta kuranira twita kukananira na gavana wetu you know turejanire no tutana rejanira yabati mia nominate twari na tension yano tukumea twari na kaunto mbere leo twamena ndi tukugwatanira na tukiuma au tukithikura ndina twagwatanirite kabisa na ndi twakijandine na nwe muturugiri kiatho kawira ndi ntapia atejire ndinene atejire turia na kioria kiaoria twaoria atire na ndomba uturugira irio no gatwita endi uteja turia nagwe but answer na ameritire abathire mathikone kwa munya hauga bendaga oninkarau turejanirie nabo yani na njira ya kuonania tutingani bao kalande nawe turejanira tutingani buruto bao kalande na kawera turejanira wia turi antu baba kaimono ko ati gutujuria metho ati gutujuria metho buru kawera wate kuona kwa ina nindi ya guntu jaboreko ko kwina gento oni yako Secondina nkona kawera na kulaka so now mheshimiwa Secondina ibwithirite buki insist bukwenda gikaro na governor the other day governor na abwandikire abwita kiri muchemanio yu abwitite babwe na bunge bonde bwari awita icho na rombere 70 sorries imwe yegunereo so bukure awitigiria so ino tinda bonere horo bukiuri kinyine ile ibwire so what exactly and on top of that don't forget goro deputy president naragira kabuita buinthe does it mean that bugeja gwetho ni president kana the deputy butitikiria kwithira bukiaranirie jatongire bamiro ibara sana mbere buruka mbamiri na kiuria kia Martin giki kia sore Martin ukeja kwithira nkumbitiritie kana mbitiritie ura gukaraga ntija kiringone mbambiria kuga sorry but she did a public apology mheshimiwa you know menya very unlike of a leader no ankwere Martin kwigintu kita kwa trust no ketsema ora ka trust antu batia gwetekia kinyoka thithiatea na mbere ya dikire public kuthithia that kuga sorry ria tumina akiuga na ambiririe kuga atire uni nyante komea ne babeteretie ine kambuge sorry na arugira kiringone mbere buru muraga no ambiririe mbere buru tumi kwena njira ira mutongeria agire mutongeria ungi njira ira communication na te obisi ya kawera no obisi ya assembly ibateri kwetho ikiririta kawera mbere buru aliamba kudigo turu mbere auga kinya sorry kira ndo bare ba mawa ambete kwamba gutora kaburu kiribo gutothika kabisa na bona riwa batu ndo baba tuku asoke nande auga turi sorry mbere buru na to prosecute the community na aka MCA simbisha endo kumono kire antu ba Meru tweto makatero twelwa kinyeto we are possessing by irundu bibithoku kute utoteti na kawera ni kiongo kwera na kolaka capacity kwiginto akolaka seriously na gato kamushokia school if it's possible nonto kwina oria obisi jara nagiria na nkwenda kubwirira aja bati gitumyo kuona kinyare bukwa kwina forces jao megutitio nonto gote force yao mekeja ukaria obisi ya MCA obisi ya MCA kawera gakwenda kunduga we nayo na ni obisi recognizes zone ankari very well kile sheria na niki gituma tuthura MCAs na ni kawera gakwenda kuthithia arenda kwethia obisi ya MCA yotheri na bado to fight for that eu tukamirwira mwanga kata ni gukwe tukwiro ende ka tukarwira ndo tukwenda go set president tutikwenda gutwika iti county ya mbere in Kenya etweka
ibate twamberie kuonania obisi ya MCA tena ngugi yet ena ngugi ere ibwega ni katiba editara nikigatumia turingira MCA kura na kitumita kura tuna county assembly of Meru na twene executive part of it thirikari ya Meru ikafomwa ni those two arms and the judiciary arm so kawira kira kulak ni ula kaririti na bautwe na ntiko meno kamuritana kwena njirera MCA baragirwe niyo through our leadership through our established communication structure it is there twena clerk twena speaker twena majority leader twena minority leader twena whips baba whip the MCAs abatari kutomina channel weu bagat whips bagato whip majority leader geta majority team yewe minority geta team yewe speaker gato presenter kawera ke jakana batwe atwera nandere indaugire inkwete mbere buru ato accusira kiwa eto kwenda milioni 5 kenda tumwandikira CCs which was not the case na eto agwira kawera kaya kuthokimenya kwena MCA kinyomwe wagwetia shiringi kenda utukwandikira CC twakwirio mwanike no tunoije utwanika uge na uthikire baita TV egu uteja inge uge no leku agwetirie mbesha kwa that was very serious allegation era adidiri MCs ana toigwo thokusana nonto imagine ndita na ntorania to bambe abote turomia milioni 5 botana nkero na goteja keko ja kitu agitira atia toina kyo so kawera bateri kutumira channel ya babwire indaugire ndaugire nkuga bo kombetie milioni 5 na bwari orongo ndekereni eno ntoto batari kwa sora wenka inya tutokera kona tukemwakiusa in longly neto batari kugitata na tukaraniria tukana wenu atukosere 1 2 3 na tito akosera 1 2 3 okagwesana tukagwesana kumau tuketana ndikire mwingi tukamwira kawera olwa aturumire na atiola twakorumire twete studio jeje twete mushemene jo munene nye kinoru twere antu beto ba Meru na ndi tukugwatanira bobona bobo tario nambi kenda tutheria kenda tuthambia meya mang'onda twekirete kirembio kire wananchi nonto wananchi beto kabakurigara so apo ni top leadership maybe apo geto ni top leadership trade kurakanira top leadership ya tutatugeta na bati kwenda kwenda academy we are working together with the MPs ntaiwa twina andu ano iri kuna MPs beto ntaiwa twina andu ano iri kuna senators beto na MCS tuko pamoja so bati relationship yetu na kulitarea ngoge na MPs na senator wetu na women rep wetu yetu ni mbeka tutina thina na tukuitania ngone twaranairia araba kwenda twaraniria thina ni mtu mweu na ndi muntu uwo muno abatari kwa mausamo no ambere ambe aditanwe out to go around it lakini we nande no tuna ari au tikomera kero akamba kwena ma nande au ni othine yetu iri karimi there is no way kiranto ite umba kwithwa shwari kanto bonde ba kuonera ubatari kwithwa kinyoki umba go influence no batatu bana batano at least yokonekana kwe baba kwendera there is no way umba kwithirwa urithurwa ni muntu wone no manka witho ina kasoro na no bateri gwechokera kwa ukinya kethra kashagwe na ugire goro our deputy president ore twendete mono na arutu wetu president ora twamuringire kura ingi mona wendi bubu nene ti Meru itogwatanirite imuntu mwake utoretera thina ati kwa bakamba gutugwatira muntu ujo bakamba gutugwatira kawira mwangaza akamba kuithirania ngwe na tongeria bangi ati tutina thina. So, muchemano yera bwetete sometimes back abande kireta barua bweta inde bire speaker ayodoma barua bungene. What happened? Bwetetre muchemano ne you na I thought you knew about with the restarting point yangwatano renu. Na nde Martin ngukwira kwina communication process kana mibang ora communication ni dawa. Mbero ngutwira kwira njo tona na inyanya no mwanka menye au committed are you wina ngugitha inyanya ingugwitaga kana otena cio so kawira mbere andika barua ere agutwita abateri kuringira speaker na nikyo ni othine ri onde nkwirire aja no nto wate kwenda kwaria na nene betu na nende tukamuteithia atia abateri kuringira speaker akamwera atire ni nkubanga kai nkuthugania tucemanyeni ntukuna
bukethwa buri available na ndi mimbi rutairo tuna luka muchoke luka mwira ntugwirie tekobwa mimbi ukaikia Jumamosi yamba kuthore ntukwege ne ntuko tomba kugitatea tomba kuonana no anto athithio u alomire kuga njoni auke you know ba tete kwende tutena nguge kulita na nikyo ngokwira obisi ya MCA no mwankewe gitio kyayo obisi ya MCA twena nguge na daini na ntore formative stages ya ku-establish offices chetu kwa uto ena nguge kwena barabe yete babero na kinyati babero tukurindi kuthithia nomi kuyaniria mwe kwaraniria kuritanwa kumenya mantu riu mantu yone twaina jo na ati magokira rukira kinauga John kinyati twina nguge akogitatia so obisi ire kawera no obisi yetu ya county assembly baba teri kwaraniria bakaona ni ntukwiri kwembega ira twine tuli available kenda tumba kuri kogetatia kukarande twarie riu no instead of harumire kwandika barua without consultation na noka asokerwe barua akinyatia very polite letter nundu na chokerwe erwa buntu kweuga no kwenda gutona le tutatoria available na makosa yale au kedo atwalege ne gochokia Martin nino tuongezwa tuthithite makosa. Do you think maybe the nani kawira wengwa kana ni supporters bawe kana ni advisors bawe, what exactly do you say niyo thina ya governor? Kimero kiugaga atiri mwatho akirira no rikiae na abake akwithwe na ntaba kumwadvise mbaya nututumi wewe ngwa atina ume bwa gutongeria so kinyo atinda wekera muntu ume bwaku botetania neja wona Martin mtu ora bakoba gikiria skuru kwe mtu akoba yako binyeri yetu na uga wera mwangaza leo kila kikwenda kana hapo no Martin ne wewe na ume bwa gutongeria na bune bunga vanwe twakulaka na rire aduria re women lab menya gote mtu amu ataina sheria ya hii ya mutarata hii na hii ya tongeria angano mwanko kurukirwe gikine county no mwanga kwetho kwina onde tanjeno gutegera 1 2 3 alina freewood kana alina freedom ya kuthithia ura undia nana kigina keke angafu na ataro bibia bibinge mono lakini nande ajari nande namenye budget ira agutumira igakurukwa ni MCS kintu kionekera kuthithia nana gika oversight on MCS nito represented ndo tukauria bioria ti umwe na ngafu na nande wathani baba ngafu nibwo kwenda kugeria copy na paste kile county government na ari governor in the office of the governor na ndenda kumwira gwo kuye bubuti ombeka na butebua no mwankaite nyengwe na MCS dai ndwi na kalemi governor batari kwetho aletire budget to mwaline na manifesto yewe ndienda bombera ketho ni kugia ku kana ni kulita no tutumi kinyoro kumwadvise ati kumwadvise bwega no nto abatari kwetho atulete supplementary budget tukamwalaina na manifesto yewe no nto kenda bagete kiangavana na ina mantu mala gwa kwenda kuthithia Meru ku hatu magora kwa Meru na budget ya kiraitu no nto mbere buru na mbete nyodo kiwatha mbwa kiraitu ipo bodhoku bukari lakini na ndikira iko ndikira na ndika kawera aliwa na alitangwe na budget ya kiraitu na ndamba kuitangwe na budget ya kiraitu na wita kadithia na mimengo ya mutaratarene na ndiwe makosa mangi yako na manene alithiurukana ni ntole na kiwa ni public participation ya kuthithia public mbesa ya kuthithia public participation thirikari ne kiraitu public participation ya thithitwe kwa ukira kawera bathari kuthithia kene kwambiria go implement ntiko mene bia kuthiuruka round agesa indagia nto mbecha akibaya chiringi ganegana ati ni public participation ya kuthithia surely na ora public participation ya million 10 milioni 10 tumi nkaga 4.5 billion o wondi ola milioni igana ira ugetekere manifesto yewe na hiyo tuendaga tuletera tumwaraini akiri budget aombe gutumira milioni ya UGA igana na no gatumira no ntoni baba kadithia implementation ni baba ka implement this project gutira MCA akadi ko implement ngogia MCA ni komea wondi ya kwena milioni igana kwena working committees on the ground working committees we identify the projects dia barabara jikiriwe minister wa barabara dia kera dia education jikiriwe minister wa education dia rote jikiriwe minister wa education beta badithia mantu manturene onde MCA ngogia kwa ni very simple ni watu ikire dispensary for example ya Kinoro igakwa ward ngugia kwa ni kuria tere kawira na nenkanire contract yu ni aki ati bu ake
tukwenda gutikinge mweshe kwina rumor has it that rojo bugati a fresh motion kamburi kiure kirege kuru ibaingi nyana ome itokurikana koti nembere kwithore kirunge ko vuichi ibwateire koti na butariririe impeachment ire ya governor mtu no chiuria ka koti kana kabo kureta motion jo mweru na ndiet igamba governor netre koti na koti omba kwithore igiki I think January mwisho why is it that ibu gutibu a fresh impeachment motion? Thank you Karimi. Koti itagidirie members of county assembly kuendelea na ngwiji yetu ya assembly ya oversight or representation na registration. Kire onde wi aritirwe utagirwe tukirwa tukendelea kulitangugia yetu. Ondera ya nenkanirwe ni mtu amatoka kotini akauga lights jani kutuika violated koti akauga no kwithura kwina uma katu eja ne onda sija kulungia kintu fulani kenda maybe ayo wakanyako gitate gakuthikirwa but gutira batu twarungi kwa kulitangugia yetu jambio ya MCS mbele buru kinyoka thigireke kotondeu gutire auga MCS baurete makosa kwenda kuimpeach kawira kuteonda ugo atithurite makosa makwenda kuimpeachio governor na gutero koti arireria mantu ya twandikite grounds ira twauganire tukawira gitete atia matumara kawira thithitie na ndo baingi Karimi bari thugania governor no twatekarite kagitakara jamo no office-ine atiumba kwithwa avayorite ene sheria kana anything baba inge bathukanagia ariwa no tutina mbesa na jo kutembe salite ya thirikari kutembi mbati Karimi ubisi ne governor ula mutongeria kwena mandu mama inge mono beyond money ule we conductor as a governor ija andikinye sheriene no nyanta kama taxi una mbina mbili buthomera ija andiki ula uge conduct uli mutongeria na kinyaoni kule mandu ndithia na arua nkiuma gala kanyange tha imbeteri kuringana miaria ngari yake na kanywa kao kanywa gakwa so timanto mautumira mbeco bwe yake bomba gutuma governor to from the office ginya mandu ya jonde bona akuthithia jati yagirite ja kiuna sheria ya kuthi kwandikira ntu rutero anjira kinyake ja kwithira ata as long as nyaumire kanywa kae aba uria twandike kana tubuto that is enough no nto ni mutongeri na bateri gutegera witegera wengwa mithiire yawe how she's conducting herself no nto thai niwe mutongeri oto niwe president oto wa Meru kwa migambo ele otuna president makoni mushemana na kauga I Honda Martin to be arrested otuma ngeti oto twigite arrested no nto une munene wa gitatia kawira kabateri kwethwa kumenya na ni bua umenyo bo ne bua tena bu kumenya wene ngavana wa Meru na mantu jana ya kumakanywe kawe it's a matter of public interest. Okay. Kuri mtu wetu wa Jared Memusi arua supplementary budget is not a must. Why are MCAs demanding it? Kuri nongu wetu Jotha Mucho inu arua governor ni mama miaka 10 Mungu mbele na we Rose Muthoni akawa this MCA is very articulate to what she is explaining, no malice. Brendan akawa kawira lacks inclusivity of which 5 years kama atamaliza itakuwa chaos tupu. Na we Ariet kawira akawa kawira is pretender no wonder anajiita bishop hiyo sorry hata alisema kwa MCAs angewaita in private badala ya kuanika kwa raia mapema ndio best. Kata bile ya Gerard Memusi arudia ndio ndobo ku insist on supplementary budget. Number 2 Governor Kawira Mwangaza sometimes back kuirowa MCAs babu ni bure to mukulukiria budget. I do not know what she awire kedana kureta CCs boka withwa na ataka akariski kureta bere yao bere kinya ya CCs immediately did amount ya mbererie kama na Kawira na uwete ati MCAs bokoro mukulukire budget amanisha ate Martin bere buruwa mame mushokire supplementary budget kukwira supplementary budget abatari kureta ntu ngavana mweru tumwalainira manifesto yewe na budget iweke ndamba kuitangogi atikeje kwegwatia katina tutamubangira mantu jayo agitete ate ariendete tu no komenya manifesto we gutari na any flagship so maybe nige atumira ni kuleta we don't know kadi ya flagship yake raitu na ndi Kawira kuwe tutamukurukiria budget na aretire discipline ene no nto
proposal ya amendments kana ya supplementary juma from the executive side na ndi ataturetera ketho akaretire twarega irukurutumika kwa that's wrong allegation guti budget kawira turetete turani kugitatia kiajiere kia yotuma twenda leta supplementary budget kwina suppliers na contractors by the former government baba litire ngugi na balitira county ngugi na kawira nelewe atethire office de kulita ngugi ethire office functional na mtu akajoki office amejokagia na mawega na motho kuja ethira ku agatindikana nja kariyo riko jakariyo na ndikawira nelewe kule antu baitire county ngugi kule antu ba supplier kinya tora mtu ethire office ne ethira ambiria gutumira computer we ethire tissue ira gutumira kioro kiawe kaya supply itwe na supply maybe amba kwitho atiri na toruga nalete supplementary budget to align twikire pending bills kire budget no tombesha ite ya mwaka muthiru antu baritire ngugi baombe kuri wa message ciao na bau ne bukawira atikwenda no to ariuga antu bonde ne amba ne makatel kinyambera adi ku establish barabara biu tukaiji alimirwe kana dako iji atukaiji akirwe ameria kuene makatel makira itu amba nande akoni tukawira ti muntu oneni mwamba no wenka senti Korea, is it that the first gentleman is Kawira's problem? Otopa kuga uno nto Kalemi bakanagia baire bakwereano kwa uno mangabe toka bereane tokenda bagurana na problem yake kabateri kumenya tuwe ngavana ni Kawira so nae Kawira kanya atongerie na atwika nuo kumwatha ubwe itheni na mtumurume muthuku munoni au na betetie Thabu na betetie thabu na chwe mtumurume ano kumwatha bwega no ntuna umwetithia bwe ala no ntokinya na batari kwetho akemwira gatire ngavana ugwita mono tiga gwita ou lakini nande oli ali bali no na bagwetha bwa twitage noe buri ugatia achoke atige utoringira ngita and the unfortunate bit is na ambwere ni Kalemi na Martin but MCS to rand baba uge mono ketho atukwenda Meru ya orojo no tujokia MCS 69 no twine tumete all over this county tukena didia siasa ukawira kwenda tothithia kwere getuma getotwake Meru but twathiria siasa lakini Kawira na kwenda utucokia mbio siasa na nio tutikwenda we are avoiding that no ndo na bahati assembly ro kuona kote mtu likukia nana twinde turandu baba thomu na yetu kumenya what is leadership na nikio kuona bahati tukiri strain so much ko na nikio kuona nyeto kana kwa social media kana gutukatukiara gento inyo tukagwe kwa 69 of us nikelele kwete thwere Meru bahati yangu anda kubwira bahati tuenda kama tamando professionally because we are professionals na nituthomete itukumenya what is leadership and how to lead so niongo bwira au Kawira kwenda gutwikiria siasa TMC tuterede bititu ende kuitango gitietu idatu airo idatu na ugira wega uga MCS ne basoke mbunge to confine in the four walls of the assembly to the oversight administration na representation twakira kitu tamuchokeria twachoka na ndiri daina ni kuturi no tutea tucokirie twauga tumwekanya na uome twamwakanya ome twachokaria ringo gebo kuga tugatebu mushoni rojo na tugajo tebo no era ngo gatwerie tukagite atia tukarite atwerie tucoke mbunge tomotegere tomuitire ngugi ndiu bahati katukuita ngugi ria tukapisa kwa Kawira kaigwa bwei na nyama tukakoti na matoke kinyenda kumatoka maite 10 na matoke sisi hatujali but kazi yetu tutaendelea nayo na nundu no aturie tukale assembly tuleka assembly tumerite na wena alitewe na uome twetire au mheshimiwa tukithiria unwithire itori kiri thirikari icio itatu I believe ya MCA na maybe kwina ngoira kwina bura gavana Munya aritangwi kwina bura gavana Kiraitu Murungi aritangwi na beleba ibane no to mutaratara yo uritingwi so maybe Kawira as dared kwa different na kiki kyo buchumbura no ndo maybe burenda ngwiri to warabu menyeretie Martin kinya tukageria kumatoka atia there is no way assembly MCAs bakathukana na executive kwa gaya kuthwa ne multire jwa wangu ya kwenda kuchinja
leadership style we auma kiria kiraitu na uma kiria munya then nabateri kwengenji MCAs tumenye style we kwenda kuleta njeruri ni iriku kinya tuteka tuthwere watu ikanu watu ni style mbegera tomba kodithia tugacoka kare twinde 2027 that would be better but instead of doing that arethi tabo geta kwa DMK ageta kanyokia mtona DMK achindire akauga no akwenda kuitana wengugi na mbere au Martin ambere gweta ward admins na sub county admins abeta bera nande babu yangu na kubu empower kenda I don't know true it is abetere mushamanyo kwawe abera babu nangu na kubu empower nande butu empowered kenda boja kuja kutwika MCAs na MPs ba 2027 nonto ene thukanira kuthithia kiama kiawe so ula akuthithia thai ni siasa ene ari na wewe mwana ugire na kanywa kaya ugatire ambiririe siasa ya gavana 2017 tukuregia kuthurana akuruka women rep nini ambiririe campaign ya gutwika mbio gavana na no yo style kwenda gutumira nandi ya campaign kuambiria campaign ya mapema kenda 2027 edo na vile ise line baadhi yangu anakumwani mapema muno is too early. Thank you so much mweshi ntuba kuona kanya thank you muthikiria na mbere atu tukiumagaruka nkurikania YouTube nonto kiri internet niyo YouTube iri na kiri YouTube niyo mba kwithirwo gitonyo kuona videos kathomba muthikiri no kithirwo gikena YouTube shorts muthikiria ne untubo boro boreti ni YouTube turano tu video to kweto ndaike mo gutikira ati utikio gukurukira na no kwithirwo kinyoge upload content no gashinda Safaricom na boba ejete gutikira ati baraja no ntubo aku na kagita ne kwa magariki no ntuba kureterete 1GB ethari mukenda withirwo gikenera YouTube na YouTube shorts jetigira no kumeajereza gwita na mbere utikio gukurukira na no kwithirwo giokiria motea mwanya muthikiririkana bundles iji chiri expire after 1 hour no withirwo kigura as many times as possible na chitumika kiri YouTube pekee na kinya no wona YouTube shorts na YouTube in general muthikirinya *544# itakiri option 0 withirwo kigura 1GB for 10 shillings option 0 niyo ina 10 shillings 1GB YouTube for 1 hour ario kithirwo kiamukira ntumirire ukwira atiri ukwithirwo kigura YouTube data na withirwo gi select between lucky number 1 2 and 3 itaki my Safaricom app kethera neo tumaira itakiri option ya calls SMS and airtimes option au neo kethera YouTube option withirwo kigura 1GB etha rimwe na chiringi 10 keri kana kethera no kwenda kwithirwo gi upload content yeje ni njira impotho bwa mbere gura YouTube bundle bajaire enroll gutumira *544# kwena link area baja thato ethirwo gi upload content ina #shorter is better na maotho na mitaraja karia tiri muthikiria bwa mbere no mwanka withirwo mu Kenya bajaire no mwanka withirwo ka video kabuga kuni original boja thato no mwanka withirwo ukithirwo gi submit details kiri web link wiria una utumira official # ya campaign na uthingatire maotho na mitaraja ya YouTube no batere kwithirwo na 13 gwitia na shindi bo tangazwa kiumia 12 cio na kiri social media site ya platform ya Safaricom na kwena antu bakomboka na mbesha hizi o kiumia number 1 o kiumia na kurengiri 120 number 2 ngiri 90 number 3 ngiri 80 number 4 ngiri 70 number 5 ngiri 60 number 6 ngiri 50 number 7 ngiri 40 number 8 ngiri 30 number 9 ngiri 20 number 10 ngiri 10 number 11 ngiri 9 number 12 ngiri nyanya number 13 ngiri 7 number 14 ngiri 6 na number 15 ngiri 5 na kire grand draw YouTube kana YouTube short rekethore kiona likes nyingi kigitumingo kwira muthikiri invite ya shore obethe bakiona ka video gaka number 1 na gweta na 1.2 million number 2 ngiri 800 number 3 600,000 number 4 400,000 number 5 ngiri 100 number 6 ngiri 150 number 7 ngiri 100 number 8 ngiri 60 number 9 ngiri 40 number 10 ngiri kibao kenda ku create YouTube short muthikiria sign in kire YouTube studio au get top right corner click create with rogi kira ka 60 seconds video ka short na weke description kidogo itigarite ndeka inya mutegeri wa Wero TV tukushokerura rutererwa rungi mubango joko kugeta na mbere tungoje kesho tuone kutaendaje moto.